Gavumenti kashohoza sente z'ebiro bishatu by'okwezi kwa mushanju omwaka oguhire ogw'2024 okushumbusha abamemba bwanyuma y'okutwara itaka ririkwingana square maili 5 eziyahiire emponoka z'orutaro rwa 1986 kandi zikaba ziri ez'okuheebwa abamemba 292 konka ababaire nibabembera ekibiina kya Rwampara Ranching Cooperative bakashashuraho bamemba 105 bonka abandi barugiramu aho enshonga eresireho kwebaganisamu. Niwikimanya kurungi ngo twa closinga AGM eyo mu August on 23rd hakaba harimu about 1.8 billion. Esente ezo ni nke munonga abantu abateze kureba basigaire abari more than the number who were paid. Ebiraro nabishatu byo munana byo twaza muri kiko rwabandize wa Yesero Registrar wa Cooperatives. Resolution y'enkuru yarigiro mu rwo rukiko twaronda interim committee yo ku heading investigations zo ku tunga reporter ya the actual members aba Rwampara Ranchers Cooperative Society. Abataraganyirwe mu sente zino bagira ngo ababire nibabebembera bakabarya mwurukwe kandi sente zibabire zigezo kuganyira bona zikatwarwa embare. Mbwene kitwihirisho cyangwa mutwe ijo twabire turyaho twatunga amakuru go koreka ngo ubuzima bw'umushejo gwakija yarundane ibintu byo n'amazima kandi yatutahore betari hitu yakora list sibi emwe mune ya bona fide members indijo ne ya non bona fide kandi non bona fide yatahona underline kandi non bona fide twaza kufindinga utwashanga nitwe ababiri bagizire ngo ateye amazina gitu kandi agabere bakwire bar bona fide aho kuba mwambire ibintu by'ishaka ryawe akita inyamishayi wewenka nagaba sente zo kwa rukwenda ninga shinasiru inyamishi yita habwe yabura kumanya ngo akaba ari umurisa wente za mukamawe ninga bakamabe akandi mukozi Andrew Mubona Besigye n'umwe aha bari gutekatekwaho kuba yarabere nyuma kihamwe amazina gaba mu ba memba kandi twagambaho na wahanshongeje ogwe nanga reburanda gahanguzi akazitwara akataho petition yakitwaro wa minister wa cooperatives wenu minister abasheduringire meeting y'ibirabirana kandi meeting y'ejo kwakire yakusponinga aho kuba ngwayine president mu region ye so nitekateka ngwe bingi byona ebikwatirine na Rwampara Ranch ija kumanyika umurukiko urgukuza kushitame birashatu na kimwe byo ku kwezi kandi urukiko rw'abamemba bona mbenu tarwe binko basakongera yecho amakuraga gashoka Fred turiyakira.